Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Sangwe ikaze nshuti n'abakunzi ibiganiro cyo kuri Tarsis Hope Ministry TV. Turabaramukije amahoro y'Imana, tubane ikaze mwebwe mwese mudahengeje nyakudukurikirana buri munsi, buri saa, buri segonda. Muri abantu bacu tukaba abantu banyu, tubashimire uko numudahengesha kubana natwe. Uno munsi rero turagarutse ni prote turakingiwe, ngarutse kugira ngo tongere duteramane uyu munsi umwanya wo guhimbaza no gutazira. Nkaba nagarutse ndi cenyene, ngarutse ndi kumwe na gwagwaruka muzi neza ko gwamaru bafasha mugahizagirwa mukamererwa neza aho bamuteramiye canke bamuruhukiye, birumvikana. N'ubu rero twagarutse kugira ngo dushobore gufata akanya keza ko kubateramisha kugira ngo mwe muranezerwa, tubipfuriza iminsi mikuru myiza. Bonane nyone iwanyu gute, mwayihimbaje gute, imeze gute? Turi hano rero kugira ngo dufashanye guhimbaza, tubipfuriza umwaka umushasha mwiza, vraiment muze murambe mwo muronke mu byose ibyo mwipfuza, ibibi bize bahunge ariko ibyiza bize bimadikeko. Nuko bene byo nipfurije n'abaduteramanye rero katuramukanye tuduze ibiganza. Tuzi biganza rero namwe mubaramutse, ndako ariko barabaramutsa kabisa, mubaramutse mubahanikaze muri kino kibanza. Reka rero namwe yaturekere hariya hirya ni Eliane Briella. Briella ni wewe uzi ko ndakwitiranya na Eliane. Turamutsa bitwa ba Eliya na ba Eliane babajana, ba Briella nabo bacajana nabandi ba Bria. Ibintu birapanze. Kaze rero kugira ngo tuteramishe ubushize twateranije na Martin n'abandi bagiye barakorana. Uno munsi naho ni Ange n'amazina atatu ndiko ndondera irindi ni Mutoni canke Musoni. Ni Mutoni Ange Brinella, karibu sana. Ni Brinella ni Briera? Briera. Gaha amazina yipfugire mpavasanga nayavuze nabi. Baramutse cubabwira amazina hanyuma ucugi utuga kwijambo. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ku mazina nje nitwa Mutoni Ange Briera. Murakoze. Urakoze nawe. Ngaho rero tugende mu ndirimbo ruteguriye.
Ura,
Yes.
Yeah.
Yes,
tugushimiye rero ko wafashe akanya kawe ukadukurikirana, dushimire no gwaruka twari duteramanye, twaba tubashimiye mwese ukuntu mubona neza yuko runo gwaruka ruza rukaduteramisha bikagenda neza. Nuko rero turabashimiye ko mubanye natwe, ariko kandi runo gwaruka nago turushimire, kanatwe tuje tubike banura tuduza ibiganza tuvuga ngo bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.